itu candidate sa jaga thon lam thon le lo non ke kape kham lo la si niwari no de ko bata niwari non si nona panggil tu katu ke beta ai mama ni pensa me tu sapa hara ke para no de ho katu ke beta ese tolik nona poe direction sa jaga thon panggil ke ai je par tu ese doti to me hasa na ba di ko pamaro rode ke ho Arisimasa naladum handa endetsi iliduma birudhesi nona cedanji ani karbila pening longa rata atum hadak sikidun juala tum longsi idum tribal kilonja homia adivasi adomana pe remja pansi hala Bihar pengewang Bangladesh pengewang West Bengal pengewang atum longsi kacirabdun nilipinya mata BJP along ke dudun kuratum Kongres along ke dudun kuratum dapen ta chuning rilo nang litom jongsi metang akhayapa metang along riapan jinghon putante mona tum sumara tum apanda jinghon putante non pe praktik pen nang itu BJP lapen Kongres pen ci ora EPHL sialom nang dun etno monitor election high therapy nang dum naga cipi meke nang dum da citerak memeji bang serat no lasi ilitum ke hangalang litum pan ahok alam la serius alam la kang next soy alam gali atema edet laben e case ke cirai nanji laben moheta pulo ilitum inglo arat atumang bom kapati bohong saya pan kapiri aning arlona pilud jiapan non gupto hoita pulo asamis pengen puge karo English pen ke secret killing pusipu non nang claim tang lo komat lo lagi claim cini lor non lande RSS atau bongo senato lapen nindu alam sita asam government agent tum tadak rabdul tek lor alam lagi polis ambong halatum agency do secret ke claim tum halatum rabdul lasi 2002 ning kanben itu mapan tribal atong bom pajak chop ya tenglo karbi ang bom karbi ben di masa karbi ben kuki karbi ben rengma karbi ben khasi karbi ben naga karbi ben boro laben adivasi itu menda acaca lo macam hongye nili cici ni dia masih telefon lo pang samri di kicotanan lo layo ke claim ke biar lo la BJP along ke dokura tu
Karbi atong mga lilata. BJP along ke dokur halabang adet ben ke wang tumabang tumabang ilitum ban kapereke ilitum tribal ohomya kilonja adivasi atom yomsi celang pete la north eastern India ke intang pigi bujini halatum nam setan unide jibujini lasi ilitum ambong na pajek chok na payet hengweret no anta ilitum ambong kajebahak kapajebahak ya kam kaita klemben nang litum tatapia potsi hala bihar hapu ben ke wang atum pia potsi ilitum hana pere nang litum chini gari ke menei kopini ne asonanta TV hai hui ke menei mat lo kasilam ke itum Mongolia na ke itu mana Mongolian no Mongolia na ke Islam na Maruti Suzuki da Japan source Islam Mongolia na ke Hyundai da lada Korea na so Mongolia na ke lapen son anda Mongolia na ke Islam ante mo itum celang bete itum tirkringi nang johayo ne de jipusi itum bana paje bohong gore titi lasi not ke nelia bangke akitab kan ni tokdo indigenous Indian Mongolian puneli ke tokdo hala soket tok nang itum ta porhita hala soket tok atengsi ilitum la north east ke do ana ke itum kacelang betra itum India angbong karjap dun Jepang tang rakun dia pansi neli election ke haile la isi sose vote ke longelo la isi sose vote longelo kidun desi online ni ho bang long logi kopi apa silang ima atekat dokoveta itu makai jok nang ibu aning asyong ben matalo bedi itu ara Chelsea ben poisa nang bibig di ili tomba nang ibu atumi hetta arugom lo kopil ni komar ni apan suring koi gipisi ko pini apa ning ye tap suring koi dari poisa in koi da bibig tuna along dosi da bibig sona panke la itu mah CMEM atom akahe no akam ke claim ke poisa pipem bin dan ningjeun gadi job dan ningjeun lagi emek masih tek dak loge non itum kaceri nangila hello mopen tapulo je non ingkoi rake thomba ingkoi rapli ajuben ke latum poisa nang ronji laso BJP atum lapen lan chotreli anerlo tanang ronji bene Jepang rong nangi risomara do intang rado Jepang rong nangi apoisa jaro ini tuh majir kiting men pulo gede kar biang long jas semet pada di masa non MP perman lah sita ini tuh makar biang long ke lakel itu kace song ke lakel last fight atipi bangke mone ponga kace song le pacun ini tum sipahai tek non laki rangji non apong dolang ladang sipahai ini lah so kace song le sipahai tek lang protang te sokar biang long ke lagi kibir lo puke amonir bang abetaji pu bang ali sita amonir ke dopo sita bang akeng bang abersi dopo la panse last fight pulo la sinon ke damtang MEC hood election ke tum uneder lo sta uneder sita kopia pochi rara tum dak bang berado big question ucap ini rem det sudah people sirar bang lo ki bang berada he bang ke la so song hello pini dak he sopan kar biben ke chinglok tribal sopan raikom ke tala so song an bet lo ula so gamat apa se pini benang an arar tumke dak sikai si hini pimobe pini dak ke bang arar do ana panda joga pana tangka ma pilong le bang metang an borsi ceban gari motor tangka ma ha ka cirung si bang ceban amet hang ajang tusi ke thai pini dak si met hang aning ki pung masih dak ke bang ke job ana phape lagi met hang aning ki pung aning jang je phala pini khe ki birlo pula so ka charai kom si masih pini dak ke bang lasi ni tum ning thelo la pana dak ke bang la ke athak chotlang
bang basic ong lang apot si non MP election hot bang ke ni tum ong dung abot long pen si hei ta hai po la so song ta hai po la pen inglong asota hai po cherai kom thek ko posim dunia hin pe ning thelo acha sir isialam hola ACC tum nang ke koi du hedi mane APSLC tu hola re-election la pen ke voter list ani palam ba ke non election hot pa do joy pilana le la so puta pa do joy je re-election a put thak ke la ke APSLC tum le pa do ning gali gente re-election donangi pusi APSLC song pen ke hang ka demand people lo athema ke damtang election ke aronre buki kothe ke Assam State Election Commission ke lake panchayat aso apok et ange panchayat ke Karbi Anglong arlo sidul arlo lut un e putang de koson sinakilu choklonte Assam State Election Commission ke lasi lake damtang election ke lake aronre posi re-election donangi pu re-election pa donangi ke non kachari bom sarkar tum people pa do hai det ke rat karju नहीं के APSLC fan gali APSLC के rar fan ame kangpu hala so ke damtang election ke lage aron re la non election pa doturangi pusi kadiman rar fan ke than la si rar tum karju नहीं के non kachari bom ang hoilong kang ye tum karju nang po tuliram rok hanga ke hai fansi pini arju nang po himonto fansi pini arju nang po kupia porlon te aron pen election bang dak bi hai re ke la si arju नहीं lapen isi bang upilo isi bang hola voter list intended voter list election manifesto long awde la hola election no ni people say la so issue pa do joy la so la ke council angkang alam si pumadi voter list men amen kang than pu ke la ke council angkang alam si pudam la si council angkang alam nang le lu pulutang te voter list kang pala ta pupo setame ni tum pini campaign ke tam along tin setame voter list along pen bangke che ke be amen thanai pu ke ninje bom la pen mo la council ang deng ka chetan ji farman nang le lu pulutang te hala bang solam ke chi por tumo non MP election a hut bang just semet ke tum nam ga ke bang ke hemprek na BJP ke hanga hemprek ka prek Congress ke hanga hemprek ka prek AFDC ke hanga hemprek ka prek la pen APSLC ke hanga hemprek ka prek people sin li ka prek pulo ka prek pa the bang ke BJP Congress AFDC tum ke hanga hemprek ka bang ke hemprek long thun lok sta bang jok akhei da kana dudun me ha Bihar sor Jharkhand sor Orissa sor Kerala sor ta nang dudun me kusi alang tum ke hanga hemprek ka sonelo Nasi muke Chief Minister bangke mo Pon Kumar Rai ta hai halaki seta pini APSLC ben ke hanga hemprek lake mo long thu lok sita dake inglong asopen akaprek pange padulong lelu lahelo aja prek acha sa isialam bang hola Congress tum nang le tum manang ke koi ekene ACC la pen ke APSLC tum hai la tum ke BJP agent ko BJP pen si la tum election ka khilaf ko ana ho BJP agent ku ang thek paklang ma prang ta pi ko mat lo ka paklang theki ke jok ka paklang theki pini APSLC akache song ke BJP pansi kache song BJP tum ason tin kache parai ake chok chelong an ake kam tin ta che song dun pini ASDC tum BJP tum ake chok che ake kam tinong jongdun hai lo ma pini jongdun hai he lasi BJP agent kalima kalang ma pujong si pang thekji pulutang te la BJP tum ake he no kache parai long kache don dun tum hello agent lo la pen che don dun de lo che song hai lo pulutela ke agent kali lo gente la hello ang thekji behind the mark MP election APSLC behind the mark MP election APSLC behind the mark KC Arjan behind the mark KC Arjan behind the mark KC Arjan behind the mark Empreg Longetik Kacitong ke nangli ko ana buti ke longi kusi nangli ke kilo sa neli tum ya fragment of flow lak photo ke longi neli tum ate inglong rat tum an kilonjia o hamya adivasi tum an ke na don tam tang
BJP tum Kongres tum ke chok chepot ili tum ke vir lo ke di duk pik pak lo edet ke vir lo kait ke vir lo itu ma phai da jumong ngong lo lai hui jok ta chini lap lo la sinon ke efficiency silong nang dun ing long aratu an thuke adivasi ke doan la ken khilonjia khomia ke doan thuke la ke itum efficiency phan sinang pilap la si itum lat ho thuke itum long wegi la pensar proxy vote jog red pu rada panang ni pachini jom ta proxy vote ke jok la tum ahok jok OTT la si la proxy vote ke jok long ye phansi la BJP pen congress tum ke karbia tum ate polling station ta arong pen terek et bangke la singhason da loge bang terek lap bangke akahilo pon lap karbia tum ye vote ka pipi long le det japan am ben hala so lar ke bongali bihari tum mansi pape jok ore titi la ben along ka prek ta karbia tum hange papi lut long le det po la amithang bang hini bang thom tum ajaha ka tum akapre ka pe pen ching thang po police ka lili pisi BJP tum poisa pipo police up a uniform pa ching thang po la si ha arlu papi lut dun po anke asil ta pa chong hu pon det po la pen hala non EVM along ta sonak taxi berdun thavare titi ada prang si claim la pen ke hala vote bela ko bala postal ballot ke pije tom phan hala sakoriya tom phan ta pa ther dam si hala tom phan vote ka pipi pe der dia phan claim der titi BJP pen Congress ko ki do tribal to ha nang dipini idupsi amai long manani pilo nang tung sa BJP le pen Congress long ke do moheta pulo alang litum ke BJP long le pen Congress long si ke dolo pulo tangte chichini non ili tumanda chini masilo lage bihari pen bongalia phansi ke rap dun lo lage bihari la pen bongalia tu masokidar lo ke mandun halatu apohora lo haltung ke mandun alang li CM tame EM tame MLA MP tame jong si alang li tum BJP pen Congress long do dun rong lo pulo tangte BJP pen Congress tum ke inglong arat akhai be hai nangji rai nangji inglong arat along ri rai nangji puning jeje ke di manifesto long ta tok te ke di ante halatum long ke dodun polote lake halak ke chiatum asokida apohora ke dodun ke tondun ason je plang de pulis apuki air ke je plang dun je plang de la si halatum non alang tritum chinira ilito amit hanga khepan apo ape tum phan apusar apo pe thitang lo mene alang litum phan che mathara la pen non ke wang jilang amahang ke thek jilang alang litum phan che mathara alang litum APHS long tribal unity long pape wang lap nang ji pusine li choning rilo kedam tang ke aron da chini ne la son ganing je ke chief minister eo matir lo len lo na jane ei gane teo ene ka koise karon kyo moi koise edu ALRR Assam Land Revenue Regulation te likha ase aru 1886 aru etu ako meeting koribole kotha nai etu ain moti koribo lage ako ki meeting koribo aru etu court meeting koribo lage boli kuntu rule likhise nai etu sarala ligi pu kimi aphan ke pawang long le pusi pu jong sia kimi han pawang long le pu lonte aban ke do tung phan ke plungun elo mante ala abana tu manda kimi sai selo ke banga hut ke 6 area ka kimi sai selo ke la tum la pola tum bange flung weg nan po nanti alang li tuman ke lak ke do tang tum han ke dim plong ke tik pi so nang ring ke do masa do te hala ration card apiat lo ke ako 1,60,000 NRC long amen ka vietum hala tum man flung ji pu flung le det lo ke ration card si pi thurong lo ke ration card ki pi bane la bongo sena tum han la ke isia document lo ke di voter list ka selam ya document lo ke di a document si pi thu det lo ke la BJP tum Hemanta Biswa Sharma or dar pe na job sir kante central manifesto no BJP manifesto no do UCC ka CA ke one nation one election ko alam do la so putak ka dekha no fan nilitum la India block atum la pen ke Assam
opposition united front atumke lake chikroy dunde lapen la nilditum election hailote lake repeal edi cancel edi দীপিকা চেষ্টা কৰি সেইকাৰণে যি ট্ৰাইবেলসকল যিসকল বিজেপিত আজি কাম কৰি আছে তেখেতসকলক আমি আহ্বান কৰিছোঁ এপিল কৰিছোঁ এতিয়াও সময় আছে মাই ডিয়াৰ ট্ৰাইবেল ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড চিষ্টাৰ ইউ টাৰ্ণ লৈ আহক আদাৰৱাইজ জাতি মাতি নাথাকিব যিটো এতিয়া ল এটা আহিছে ওৱান নেশ্যন ওৱান কাণ্ট্ৰি ওৱান ৰিলিজন ওৱান লেংগুৱেজ তাত কাৰ্বি ড্ৰেছ নাথাকিব কাৰ্বিৰ ধৰ্ম নাথাকিব কাৰ্বি লেণ্ড নাথাকিব 6 শিডিউল নাথাকিব ইট ইজ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ উই আৰ গোইং টু ফেচ সেইকাৰণে সেই বিজেপিসকলক আমি কৈছোঁ তুমি দুটকাৰ কাৰণে নিজকে বিক্ৰী নকৰিবা তুমি এটা চাকৰিৰ কাৰণে বিক্ৰী নকৰিবা তোমালোকে এটা নিজৰ এটা স্বাৰ্থৰ কাৰণে নন ট্ৰাইবেলৰ পলিটিচিয়ান সেইসকলৰ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ শ্লেভ মেণ্টেলিটি তোমাৰ দিমাগৰ পৰা ডিলিট কৰি দিয়া আৰু এইটো la mopen gipu one nation one election one sop one pupu beret lage kumara one lo hala tuma one gipu dange bamun khotrio to bha one lo come they are speaking one election one nation everything what one who is that one the one is brahmin and khotrio Aryan we are not included আমাক তেওঁলোকে ওপৰত সদায় থাকিব আৰু আমাক তলত সদায় থাকিব লাগে বুলি এইটো মনুস্মৃতি লিখা কথাটোহে তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ লৈছে সেইটো আমি কেতিয়াও নামানো ষ্ট্ৰংলি অপ'জ কৰোঁ আমি ষ্ট্ৰংলি কণ্ডেম কৰোঁ আৰু আমি ষ্ট্ৰংলি সেইটো ডিমাণ্ড কৰোঁ যে ট্ৰাইবেলসকলক ৱেডাৰ আপুনি হিলছ ট্ৰাইব হওক প্লেনৰ ট্ৰাইবেল হওক সকলো জাতি জনগোষ্ঠী অসমৰ ৰাইজে এক হৈ মাত মাতি পেলাই বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছক ওপৰাই দিব লাগে ইয়াৰ পৰা থেংক ইউ আৰু এটা কুৱেশ্যন ছাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ মতে আজিহে লাষ্ট কেম্পেইন যদিহে কালি পৰহি যদি বিজেপি পাৰ্টীয়ে যদি কেম্পেইন কৰে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কি ক'ব বিচাৰে আমি কি কৰিব পাৰে আমি তেখেতক কমপ্লেইনে দিব পাৰে বিউৰ'ক্ৰেট টেকন'ক্ৰেট CD, ED, গোটেইখিনি ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্টৰ আমি ক'ব পাৰোঁ উই উইল ষ্টিল দেন উই উইল ফাইট ফৰ দ্য ৰাইট উই উইল ট্ৰাই টু ষ্ট্ৰাইভ ফৰ দ্য জাষ্টিছ ইটছ নট ডেট আমি হাৰ নামানো আমি লিগেলি ফাইট কৰিম ল ইজ দেয়াৰ ফৰ এভৰিবডি কিন্তু অফক'ৰ্ছ they as a ruling government they take the upper hand or this is how we are exploited this is how we are subjugated so people should understand this thank you sir lamthi si juning la MEC ke liye ghudhe de pitching ring thaba consensus loke la rar phan gut pa pilong le pa chirui la bitik la su kutha na to APLC tu non diu ku son pa ke khang ko la non ge neli tum son pa chiroi lap long le lo la thoke mo pendala si pulo juning si ke elitum non violence ka lidet nang ji puver ilitum lapen bang sedan setai tum sedan de nang ipu sini tum pu bom lo he sita non ke thek long lo lapen state election commissioner ta ni tum manang pu bang le nang sedan lo te pie pon nang tum sedan nu de pu sini tum manang pu la posinon ke ni litum do joy jelo la self defense akam kempo jong si ni tum manang flung lo te ni tum ta বেছি হ'ব এইটো এটা কাৰণ আছে আমাৰ ইভেন ইন লাষ্ট ইলেকশ্যন না আমাৰ তাত একদম আনডেমক্ৰেটিক হৈ আছে ধমকি পুৰা হৈ আছে আমাৰ লাষ্ট ইলেকশ্যনত 6টা বিজেপি আনকণ্টেষ্টেড জিকিলে আনকণ্টেষ্টেড কেনেকুৱা বেলেগ যিমান আছিলে না কিনি দিলে ধমকি দিলে পুৰা এনেকুৱা পাব্লিক খঙত আছে কিন্তু পাব্লিক কিবা অপেনলি ওলাব নোৱাৰে ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিয়ে যোনে নকৰি কৰে ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিয়ে যদি নকৰি নকৰে PMAY স্কিম পাব আছে যোনে অৰুণোদয় স্কিম পাব যোনে আছে তাৰ নাম কাটি দিয়ে এইটো ইলেকশ্যনত এইটো MP ইলেকশ্যন কেম্পেইনত আমাৰ কাউন্সিলৰ CM অপেনলি পাব্লিক স্পীচত কি কৈছে মানে জানে যদি বিজেপিক আপুনি ভোট নিদিব যদি আপোনাৰ নামটো আছে ন আমাৰ বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট এইটো কাটি যাব আৰু কি কৈছে যদি আপোনাৰ পলিং বুথৰ লগত পলিং পৰা যদি ভাল ভোট নাহে তো যোনটো ডেভেলপমেণ্ট কাম চলি আছে না যোনটো ৰোড চলি আছে কামটো আধাত শেষ হৈ যাব আৰু যোনটো কমিউনিটি হল বনি আছে গভৰ্ণমেণ্টত এইটো আধাত শেষ হৈ যাব এইটোতো ধমকি না ডাইৰেক্ট ধমকি সেইকাৰণে MCC ভাইলেশ্যনত ৰিপৰ্ট দিছোঁ ৰিপৰ্ট পৰা এইটো মানিছে ৰিপৰ্ট আৰু CM-EMক নটিচ গৈছে কিমান লাজৰ কথা সেইকাৰণে মানুহ গম পাই গ'ল কিন্তু মানুহ কৈছে
আৰামকে চাইলেণ্টলি ভোট দি দিম চিধা চিধি কথা কথাটো হ'ল একচুৱেলি বহুত মানুহ এতিয়ালৈকে ইণ্টেৰিয়াৰ টাউনততো গম পাই গ'ল কিন্তু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বহুত ইণ্টেৰিয়াৰ জেগা আছে এতিয়ালৈকে মানে ভালকৈ নিউজ মানে এনেকুৱা নাযায় মানে সেইকাৰণে ইণ্টেৰিয়াৰ এৰিয়াত আমি এতিয়া এৱেৰনেছ দি আছে APHLC নামত পাৰ্টি আছে কেনচি চিম্বল আছে সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ 40% অফ দ্য ভোট 35 to 40% অফ দ্য ভোট এইটো পালে বহুত ভাল হ'ব এইটো মই এক্সপেক্ট কৰি আছোঁ